pagkapaita, pagkapaita, niining kinabuhing walay kwarta, maghinukto ato sa sala, magsigiog lantaw sa pitaka, kapaita, puwerteng ipita, ang sweldo di kaabtan ug simana, gamay sweldo pero dako kaayo gasto, nangapuktot 9 taon sa trabaho. Kung walay kwarta, akong lawas usab magluya. Ang sweldo ko, mga pamaul nalay sobra. Ang mga kwarta nakisabay sabsail ninyo. Akong pitaka nahubas na kaayo. Walay kwarta, akong lawas usab magluya. Ang sweldo ko, mga pamaul nalay sobra. Ang mga kwarta nakisabay sabsail ninyo. Akong pitaka nahubas na kaayo. Kapaita, puwerteng ipita, kabalo ko mausad na'y imong problema. Ay kahadlo, ayaw lang dihag kabalaka, kay daghanta nga walay mga kwarta.